znam da je odluku koja je najbolja za mene. Na kraju krajeva svako od nas ima neku svoju matematiku i vjerujem mi svi ti koji su me, ne znam, sugerirali možda bolje, ne, trebao si ovo, trebao si ono, ma vjeruj mi Stipe. Ma svi bi na moje mjesto otišli tamo. Svi bi na moje mjesto otišli. Kako ne bi otišli normalno? I kao prvo to su takve cifre koje ljudi... Dobro, ne bitno, ma nije mi. Ali nije bitno, nije ti sada, ali ti je bilo dok si želim krenuo. reći, kad sam prvi put išao u FC, dobio sam basnoslovno ugovor, razumiješ, ja sam išao za rat novca, nisam želio ići ni boriti se u Ameriku, ni među novu publiku, niti sam želio od srca se boriti u kavezu, razumiješ, jednostavno kavez mi je bio odbojan, ja sam već trenam godinama, imam svoj kavez, već sam se adaptirao na njega, puno radimo s laktovima, ali razlika Stipe između mojeg prvog, drugog i zadnjeg odlaska je ta što sam sad ja to htio Stipe. Ja to želim, ja se želim spremiti, ja tu borbu želim, odnosno te borbe želim odraditi. Prije je bilo ono ko da me tjera na klanje, nema, znaš kako kažu, ko se u crkvu tjera, taj se Bogu ne može. Eto, išao sam pokupiti novce, iskreno ću ti reći, a sad se želim maksimum i bit ću i maksimum ću spremiti. Tijelo mi je u odličnom stanju, zaliječio sam sve ozljede, kondicijski ću biti na nivou i mislim da ću biti u puno boljem stanju nego to 2007. Dobro, ali koliko oni tebe poštuju i koliko si ti bitan na jedan način u toj organizaciji, pokazuje samo da si main event u Poljskoj. Da, evo, UFC je zaista jedno mjesto napravio prema meni. Pokazat ću vam veliki respekt, stavili su me za glavnu borbu večer i naravno to odmah povlači za sobom i više ne borim se 3 runde po 5 minuta, nego se borim 5 rundi po 5 minuta. To je pravilo, jel? Main event se uvijek odrađuje 5 rundi po 5 minuta, naravno što je teže zahtjeve za pripremu, ali bez obzira da su dogovorili na 10 rundi, jako isto. To je jedna borba koju ja želim i evo, sretan sam, izbuđen sam i evo, još za 3 tjedna počinju pripreme. One završne sparenzi, kontaktirao sam Stipu Miočića, vjerujem da će doći i to ću promijeniti u treningu da bi se maksimalno spremio, više neću kombinirati vrhunskog kickboksača i vrhunskog parteraša, nego ću dovesti jednog ili dvojicu vrhunskih MMA boraca. To je ključ uspjeha, pravi sparinzi, dobar kamp. Ja ga imam ovdje Mladena Breslavca koji je moj prijatelj i vrhunski kickboksač, ali on nije jednostavno MMA borac, razumiješ, jednostavno nije MMA borac. Došao mi je Dean Lister tu, on će s nama biti do kraja priprema za segment partera koji je jedan od najboljih parteraša u povijesti. I nekog ću dovesti. Ja se nadam da će Stipe Miočić imati vremena, s njim sam dogovorio, rekao je da mora provjeriti svoj raspored, ali vjerujem, bio bi mi velika pomoć i evo, ja se stvarno nadam, možda kad se večeras budem čuo ili sutra s njim, da vidim kakav mu je raspored, rekao je da mora provjeriti, ali to je to. Ako ne uspije on doći, ja ću nekog od vrhunskih boraca dovesti. Maksimalno ću se spremiti, baš idem s njenim entuzijazmom i željom i kažem ti, vjeruj mi, neću ni kukati i plakati, iako ne pobjedim, ali znam da sam pokušao Stipe. Vjeruj mi, mnogi neće imati priliku ni pokušati, niti hrabrosti imati priliku. Znači, puni su te mediji, izlaziš iz pašteta, ne? Nije to Stipe moja volja, vjerujem. Znam da nije do tebe, ali hoću reći, ima brdo pozitivnih komentara, ima lajkova, ima svega, ima stvarno te ljudi podržavaju svaki čas. I normalno. Osvrnut ćemo se i na gospodinu. Ma dobro, ne ti si uvijek... Nemoj tamo na premene prevacivati. Svako ima pravo svoje mišljenje. Ja ne razumijem ljude. Stipe, ja ću svoju djecu, to će izaći intervju. Ja sam rekao svoju djecu... Ovo je dobro kako prebaci na mene. Ne. Ja ću svoju djecu učiti da gledaju sebe i svoj život, da se ne zamaraju tuđim životima, da ne dele savjete, ne pišu gluposti. Ako nešto ti se sviđa, možeš podržati. Ako se ne sviđa, okreni glavu. Tako bi trebalo biti, zabadati nos tuđi život. Nije ni bitno. Evo jednog ćemo samo ovako izdvajati iz gomile, taj mi je baš zapeo neko za oko. Kaže, Pavo Josipović, kaže, ovo je prije nego što se saznao protivnik. Kaže, Bob Sapa će možda opet tražiti da se opet malo proslavi. Sad šta je gospodin mislio s tim, ne znam. Ja mislim, eto, šta sad, mislim bez veze. Ako njega to raduje, takve komentare... Je, ali to siguran sam. Znači 100%. Čemu tako? Ako sam nešto siguran, onda sam siguran u jednu stvar. Da je to sigurno to je neki gospodin koji je prošao svašta u životu. Pa nemoj se Stipe zamarati. Ja te zamolio, ako možeš da ga nađeš na Wikipediji, ja molim. Zašto? A nađi da vidimo 100% mora biti neki važan čovjek sa velikim uspjesima u životu i sa dostignućima. Pavo Josipović. Da. Ne pogleda ovako možda sam se zeznuo, ali čisto sumnjam jer osjećaj me nikad ne vara. Osjećaj za feeling je. Kakav osjećaj imaš? Pa da je to jedan čovjek koji je prošao svašta u životu i da... Da s pravom kritizira, šta to hoće? Da je pun mudrosti najvjerojatnije. Da, pravo. Pa dobro, ne znam, to je neki... Kako se rekao se zove? Pavo Josipović. Boga mi je ovdje. Ne, sam te rekao. Ima stvarno lijepo. Nikad mi osjećaj ne prevario.
Pa dobro ti kažeš, nije to bezeznjaković neki. Pavo Sipović, ne samo čekaj, nešto mi je sad, šta je? A pa dobro, neki sve izbaci podatke, evo da vidio sam ja odmah. Nije, čekaj, evo ne kužem sad šta je. Ja znaš da sam, ako sam meni daješ ovo... Da nisi baš za tehnologiju, to pogotovo noviju. Čekaj, samo ono što je vidim. Ti još poruke Golubu šalješ. Nešto mi se to, ja ne pojma sad šta je ovo. Šta je ovo? Ti si pauza. Ja ne znam. Evo ga, Boga mi, ja sam ti slabiji s tom tehnikom malo, ja se ne kužem meni to. Evo, naš sam, vidiš. Pavo Sipović, znanstvenik i putopisac iz Babine Grede, čiji putopis redovito ostvario prva mjesta i prestižna nagrada. A BBC objavio Putin edition njegove putopise pod nazivom Sa Pavom po svijetu, a mnogi ga nazivaju Markom Polom 21. stoljeća. Njegovi putopisi po Sikirecima, Stizima, Sigurni Novo Selu te Starim Jankovcima ulaze u klasike ovog žanra. Pavo je pasionirani ljubitelj i praktikant boračkog sporta, kao takav osvojio sve što se može osvojiti, kickboxingu i slobodnoj borbi. A njegovi nastupi na ADCC-u ispričavaju se sa šapatom. Magazin X vrsta ga u boku čak u noliču Bruce Lee. Njegovim savjetima se koriste čelnici Svjetske banke Toyota Motorsa, ali kako Pavo skromno ističe najponosnije posao glavnog instruktora u britanskom SAS-u, u mnogima najboljoj svjetskoj projektorističkoj postojbi kojoj nesebično prenosi svoje neiscrpno znanje. Pazi, ovo sam više imao za Tokio, što nisam ovo. Ja sam za ovo čuo, pazi, to je to, ja sam čuo za ovo, a nisam znao ko je, slušaj ovo. Njegov posjet Tokiju, to je za čuveni Wall Street, noćni klub u centru Tokija, ušao je u legendi, te stekao putni status. Te večeri Pavo je odlučio otići na pijevo do Wall Streeta, ne znači da je ekipa iz legendarnog Prajda tamo. Nakon što ga je Rampage Jackson počešao ramenu, Pavo ga je prednji kroz šemu spavao, tako da je Jackson 2 dana bio bez svijesti. A prema riječima očevidaca, nakon toga se redom obračunao sa legendarnog Prajda na iznimno brutalan način. Fedora je Milenenka koji je preskočio pomoći nesretnom Jacksonu, dočekao je aprekator nakon kojeg je Fedor satima ležao iza šanka sve dok ga čistačica i kućima nisu nastavili i potjerao je van. A neki daši su prošli Wanderers Silva, Josh Barnett i Mark Hunt. A njihovu sudbinu izbjegao jedan metal koji se u separaju za šanka pravi u mrtvu. Tako piše, šta sad? Pavo je nakon toga dobio nadimak Kaiser Soze. Prema liku iz kultnog filma The Usual Suspect prema Usual Suspect, da. Kaiser Soze, da. Mi veće sunčane. Da, kako je kod nas prevedeno. Legenda kaže da niko od Prajdovih boraca više nije stupio u Wall Street nikada u strahu na nesretnu Pavu. Osim Kro Kapa, čija je tetka iz Babine Grede, te se Kro Kapa nadao da mu Pavo zbog toga neće ništa. Nakon toga Pavo se povukao u Babinu Gredu, te tamo čuva svinje, te se tek povremeno obrati javnosti svojim putem Facebooka sa svojim komentarima aktualnih događaja, a koje CNN prenosi kao breaking news. I jednom mjesečno piše kolumnu za New York Times. Eto, jebote. Ti sam dobro na Pavu. Ajmo jedan pljesak za Pavu. Evo, pozdrav našem Pavi iz Babine Grede. Živio Pavo kraj. Da, evo, tako. O maj, ti mi je to moguće. Eto, šta bi želio, eto. Evo, dobro. Je u Wikipedija lažno. Nikad nije lagano. Evo šta da kažemo, to je to javljanje. Malo za Afrikancije nikad ne škodi, evo. Samo ljubav. Samo ljubav. Vidimo se, pozdrav. Pozdrav.